नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे हत्मे नबूवत, ताजदारे हत्मे नबूवत, ताजदारे हत्मे नबूवत। तंग चलाए ज़रा न होया, ज़रा न होया, जो बेकरार ओ सारे सारे, ओ सारे सारे, गली गली नगर नगर, हाथ छू के कहना अबू बकर, गली गली नगर नगर, बोलो गली गली नगर नगर, अबू बकर ज़रा न होया, जो बेकरार ओ यारे गारे, ओ यारे गारे, ज़रा न होया, जो बेकरार ओ यारे गारे, ओ यारे गारे। जारी हो गया है। दुआ पीर साहब मांग चुके, थोड़ी देर पहले ही मैं तक पहुंचा और काफ़ी बच्चे भी इकट्ठे हुए पिंड दे माशाअल्लाह, और लंगर शरीफ जेड़ा वो तकसीम हो रहा है। ये दूसरी तीसरी बार है मैं जी वीडियो बनाई है, और गुलाम रसूल बुला रहा है। गुलाम रसूल खैर है, क्या गल है? ये भी देखो जी लंगर शरीफ शामिल और खाना जेड़ा है तकसीम हो रहा है बनिया दे। माशाअल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त, बड़ा सोहना इंतज़ाम। और माशाअल्लाह जेड़े इंतज़ाम कर रहे हैं उन्होंने भी तुहाडी मुलाकात करवाने और उन्होंने गलबात भी करने। इस दरबार के हवाले नाल भी कुछ गल्लां होणगियां अज इंशाअल्लाह। काफ़ी बच्चे काफ़ी साढ़े पिंड के होंगे उतर रहे हैं जी। अल्ताफ हुसैन अज पक्की ड्यूटी दे रहा, भाई अंसर की जान ने सारे मशीने वाले की बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। और एक खाने वाला बंदा आफ्ताब, ये मेरी हमेशा वीडियो बनाना है, यह देखो शुरू होया जो जी भाई क्या गोश्त है यार, जबरदस्त। अरे नवाला देखा आपने किस तरह खाया इन्होंने, ये सानू नहीं खान देने। जिले हमेशा दुआ आखन लग पे सह 2 गिरा मार लवीए तो नाल ही आने आमीन। नौमी भी बैठे है जी माशाअल्लाह। कुछ ही दिन बाद इन्हों की महफल शरीफ भी मस्जिद में हो रही है। जरूर इनका रिकॉर्डिंग कोशिश करांगे करने की, तो देखनी भी है तो सुननी भी है माशाअल्लाह। मौलवी चंगा कर छा रहा तो नाथ खां भी लोरू आ रहा बंदा, तो मौलवी कम होगी चू है जी। हाँ लाइव भी चलेगी, बिल्कुल लाइव तुसा देखनी है जनाब। क्या हाल है? क्या दो जोने में सियाणो जी, ये देखो क्या हाल होया। शख्स के लिए सारा शान का काम है। काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा सारा हो गया। पहले भी बना चुके हैं मस्जिद की मैं वीडियो, और लंगर जेड़ा वो जारी है। सिर्फ मैं ही देर हो गई है थोड़ी, तो माशाअल्लाह पीर साहब आए और देखो लंगर भी अगे पे है इंशाअल्लाह। बाबा जी इस दरबार के खादम, और दूसरे नंबर पर अज भाई ने भी आए, इन्होंने तुहाडा इंटरव्यू भी लवांगे और इन्होंने तुहाडी गलबात भी तुसीं इन्होंने सुनांगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद। और नाल मेहमान
دربار دے دوسرے نمبر والے خادم ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ سبحان اللہ. شروع تو میں ویڈیو بنانے تو پہلے کیا سی کہ انہوں نے تھوڑی ملاقات بھی کرواؤں گے اور اس دربار نے مطابق انہوں کو کوئی گل بات لواں گے باویرانی اور تمہیں یہ پوری داستان سناؤں گے انشاءاللہ. باویران جہاں تساں خدمت شروع کی ہے اس نے حوالے نال بھی کوئی گل بات وہ تساں جہاں ہوں اس وقت جہاں تسی خدمات کر رہے ہو باویران نے کیسا تساں یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کو پہلے کہ جی بابا پوری سانو جی اس لیے دسو جڑے میرے دیکھنے والے بندے ہیں اور انہاں باویراں کولوں کس کس چیز دا فیض ملتا ہے. ٹھیک ہے کافی لوگ آمدے ہیں بیبیاں بھی تواڈے کول آمدیاں اور مرد حضرات بھی آمدے اور انہاں کول کس کس چیز دا فیض ملتا ہے خاص کر کے یہ جتنے میرے دیکھنے والے انہاں کی تھوڑا جا پتہ لگ جائے. لو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام گلزار صادق ہے میں دینے دے رہنے والا ہوں. بابا جی سید شمس الدین شاہ بادشاہ سرکار المعروف بنی علی دربار ٹوک مرید دے وچ یہ دربار ہے. سرائے عالمگیر قصبہ کریالی قاضی باکر تو گزردے ہوئے ٹوک مرید ہے تو ادھے تو بار بار کر کے دربار ہے بابا جی دا. یہ سالہ سال تو بلکہ کئی سالاں تو یہ دربار اتنا موجود ہے. سانوں تکلیف ہوئی ایک پرابلم بنی اساں بہت جگہ تے گئے ہاں لیکن آرام نہیں آیا. پھر سانوں کسی نے دسیا میں بنی علی دربار بابا جی سید شمس الدین بادشاہ سرکار اساں بابا جی کول آمدے رہے ہیں تو الحمدللہ سانوں فیض ہویا ہے. بابا جی دے درد ہے جڑا بھی بندہ آمدا ہے اس نو فیض ہی فیض ملتا ہے. ایک سمندر ہے بابا جی بنی علی سرکار ایک سمندر ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ رومیہ کشمیر عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار دا فرمان پاک ہے کہ ولی اللہ دے مردے نہ ہی کرتے نے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی. انہاں دا دربار جڑا ہے اتنا فیض ہی فیض ہے. الحمدللہ میرے سارے بچیاں نوں تکلیف سی سارے نوں آرام ہے اور میں کئی سالاں تو اتنا آمنا پیا عقیدت دے نال آمنا پیا اور بابا جی دے خدمت کرنا بابا جی دے حاضری دینا اور میریاں اکھاں دے سامنے اتنے جڑا بھی بیبیاں مرد بچے جو بھی اپنا درد لے کے آیا انہوں شفا ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ دا بڑا احسان ہے کہ بابا جی دے درے تو خالی کوئی نہیں گیا. جڑا بھی آیا ہے وہ اتو کچھ لے کے ہی گیا ہے. بابا جی دے کول میں تقریباً عرصہ 10 سال تو آ رہے ہیں. ساڈے تے یہ پرابلم جس وقت بنی بچے بیمار ہو گئے گھرے دے وچ تنگی آ گئی خدا جاندا ہے لوگ آتے ہیں جی بے کالا جادو ہے لیکن میں بہت جگہ تک مطلب ہے بھی تکے کھا دیں لیکن جس وقت مینوں اتنے دا پتہ لگا تو میں اتنا آیا مینوں کسا بندے دسیا میں جڑا بابا جی دے حضور آیا تے دن اور تے رات اور نہ تے اتنے کوئی بندہ پیسہ لیندا ہے نہ ہی کوئی بندہ آتا ہے بھی مینوں پیسے دے جو تو تہاڈا اے کم کرساں. اتنے جو بھی ہے اللہ دے رسول دے صدقے پاک نال خدا واسطہ ہے بندیاں نوں آرام آندا ہے جدے وچ زندہ مثال میں خود ہاں. میرے سارے بچے بیمار سن الحمدللہ صرف بابا جی دے کول حاضر ہونے دی وجہ نال سارے ٹھیک ہیں. میرے کولوں کسے بندے نے کوئی تھیلا نہیں لیا اے جڑا اج کل یہ بھی پیسے لیندے جی اے کر دین او کر دین اتنے کچھ بھی نہیں ہے. صرف بابا جی دی حاضری دیو عقیدت نال آرام دینا اللہ دا رسول وسیلہ بابا بنی علی سرکار. الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ دے ولیاں دے کول بندہ جلیں ختم ہو جاندیاں جس طرح کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار